Hey guys, welcome back to the Gomez Home Production with you, Chef Anthony, and with me, wife Lydia. Today we're gonna do a simple Middle Eastern kebab that's called Shish Tawook. Danas radimo nešto novo, pravimo sa Bliskog istoka Shish Tawook. And for a change, we're gonna do it outside because you have a beautiful weather. I za promenu pravimo napolju, zato što imamo prelepo vreme. And we have a grill on your backyard, so we're gonna use it. Yes! Imamo roštilj za nas, pa ćemo ga praviti na roštilju. Okay, let's get started with the ingredients. Počnemo sa sastojcima. Half a kilo boneless chicken breast. Pola kilograma pileće beline. 1 diced onion. 1 crni luk. 1 diced red capsicum. 1 paprika iseckana. 4 cloves of garlic. 4 čena belog. 2 egg whites. 2 belanceta. 200 ml of oil. 2 decilitara ulja. 1 lemon. 1 limun. 50 grams of oregano. 50 grama One salt. kasoli. A little mayonnaise. Start a marination for shish tawook. Prvo počinjemo da mariniramo meso za shish tawook. We're gonna use garlic. Stavit ćete beli luk. Then we're gonna add egg whites. Stavit ćete belance. Then we're gonna blend this. Sada ćemo to da izblendiramo. Then slowly we're gonna add oil. Polako ćemo dolivati ulje. Slowly add the oil. Polako dolivati. This is how it looks. It should be thicker. Ovako će da izgleda na kraju, treba da bude malo gušće. Okay. We can add some Piletina. salt. Dodajte soli. Po ukusu. Lemon juice. Limunovog soka. Što da miksa? Little portion of this we have to keep it on side, like you can serve it as a garlic sauce. Mole porciju toga ćemo ostaviti sa strane da ga poslužite kao sos od belog luka. Mix this. Sad ćete promešati. Mixture we're gonna add the U istu mešavinu dodat ćemo diced onion and pepper. iseckan luk i paprike. We're gonna add oregano. Dodat ćemo origano. And we're gonna mix it. And I we're gonna promešat mix. ćemo. And we're gonna keep this marination for 1 hour. I ostavit ćemo ovu marinaciju sat vremena da odstoji. Okay, now this is marinated for 1 hour. Now we're gonna skew it. Sada ćemo da nabadamo 1 bell pepper, jednu 1 papriku, chicken, 1 onion, jedno pile, 1 chicken, jedan luk i tako nedogled. This is how it looks. Da ovako izgleda. Our fire is ready now. Vatra nam je gotova. Okay. See, our meat is getting ready. So by the time when meat is getting ready, we're gonna make a garlic sauce. As I told you in the beginning, when we were making a marination, you have to keep a little amount of sauce for the garlic sauce. Dok se meso kuva, mi ćemo da napravimo sos sa belim lukom. I kao što je Antoni rekao, na početku smo ostavili jednu količinu da napravimo sos od onog što smo pravili za meso. Okay, thing is we're gonna add a little bit of mayonnaise. Dodat ćemo malo majoneza u tu smesu.
olive oil. Maslinovog ulja. Okay. Lemon juice. Limuna. And a little salt. I soli. A whisk it. Yes. Now we're gonna put this sauce in a bowl. Sad ćemo sos da stavimo u činiju koju ćemo da poslužimo. Okay, our shish tawook is done. Gotov nam je shish tawook. We'll just arrange in our tray. Prićemo ga u našu tacnu. Poslužit ćete ga sa sosom i uživat ćete. Ajde. Prijetno. Prijetno. Do subscribe us on our channel and please do like us so we can make more and more videos. Da, ostavite nam jedan like ako vam se sviđa, ako hoćete nešto da vam pravimo, pišite nam dole u komentare. Hvala što ste gledali. Prijetno. Ajde, čao.